Memeti so no emposo me ba kokora chese omo nya mebusuafo na nka odampam kwapo no wuye na ye fa no diko se ya nka ye na so wuye ye we die enye mebusu enye me bibian so no mensu esu won se meni aye kokko wo hyeska mu diko play mu omo de kwa tete ye hu bi kura we wiase da nti so oman no Ghana no aban no osinipini bompa ma oman no it's saying no, like I feel very bad. Ghana for the minima dia obeya Ghana yen kan wasem opa ntwa o tekrema no amadipa Akufo-Addo was mu se Akufo-Addo nya ma no nkoye no ma nkoye do fine o man peni we aba ntisi ahwa na mpese on bedi so medafo aha Adepa TV breche abo my Ghana ene Ghana yedi endra ukweda tuntum de ekoso ewo my Ghana namso ama ye defense minister minister Edward Omaneboama sanso so and environment minister minister Mustala Mohammed on moon atona nam ewon sie na nyo wo mon kwanko for makomako nsia eka wo ho mo ye makomako 8 nipa 8 a chese wo mo nyina atona nam ewo nsie do wo mra no mokako pie mo ewo oboase na asem beto odwa no ayare hosem de ama oman Ghana ni ye nyina ye nim se Yewura John Dramani Mahama ya de se na onu mom enanka okwakodi dwumandie no hu tintima na wentimi anko no so ye ada programs ewo hase akra hase na ene wo yi na namusini fo se wo mon kokosi ne nan a de sa atori nchembe de aba na ye bisa se aso wo mra wo mo te story no anase wo mo hu ye no say na wo mo si ye wo mo fa ye na afeso Yewura John Dramani Mahama nanka wo so di wo machi de kwa wi achi da wan ko bi na accident esi ye no same na wo mo so te ye no wo mo so ehu asem no edefa dia amanfo ekeka edefa ho medafo di machi na chese yankwaje amanfo adwenchwe aha Adepa TV midi ede akosi aboaje wa donko yenko memeti so mwewu no emposo me ba kokora chese omo nya mebusuafo na bra na omo wo mu no sika na omo di na omo mami bindi mi ana me be me bre de na be ha me because you omo boy pro omo mo man no yen timamufo no ye ho ntoyen ene sika no dia no mudi wo hye sika mudi ku play mu omo de kwa tete no makonya accident nka sika ka ho no mo de kwa na ko mudi kwa ye show na je say ya bo ma ba so ena kwa besa me mposo me ba ko se obi abewu mo ba we mposo me je say sika no mudi mimi nya bi ndi me bre na me bre nti emfa me ho omu wo busuafo na ebe ha omo because omo no kopebre omo mudi timi so masem no okay na mami onim se na Yewura John Dramani Mahama ya de se na nka o ka ho akwantuo no ho na sebi ikase nyame aye na domo o se nyame na yi na free mu na sebi wanya nka what is Yewura John Dramani Mahama kan wa wan nyankopon na yi ni free mu nyame na yi ni free mu Yewura John Dramani Mahama kan wo kra ka still na yempusu kra oh me aha me san ka be ha me so yo man penyin aha me sa ba nyame na yi na free mu so what you say inchi no mo koso no mo ndi o man ni sika no mo fa mbo mo bra o mo nsesa nko ma brofo no mo fa siesi o mkro na ye ntimemufo no ye mre timi amposo me ba kokora okay na onim say amanfo bi so ke ka say eye NDC abaye na Yewura John Dramani Mahama abaye eye atori nchama ACC wo man Ghana e kam yakọ ese efri NDC abaye woni nya NDC aban bia wo hode da ade de ebesi nyame sese ya obi e ni tumi enti the media we na mfa me hokora enti na ye na djuma so that thing is by Andra na me tie there I was a little bit sad because defense minister what we there is very strange visa because how it happens, you know, you can't even identify say this what happened and as if say and to be blamed now because I say the only say as a pilot be there you have to check where you are going. You have to check the vehicle that is a vehicle now, and as a plane now, is a helicopter now. You have to check say there's a fault or there's no fault. So that matter. Even though meeting here, but those people that right now is involved, you know, they are someone's family maybe. Just say about just a month now. So that matter. So we say what want to be taken care of. And you know Ghana police sometimes that's these things, you know, when it happens they don't check up on the family like that. And it's true. So that must say it's in the senior might be saying, you know, if pilots and so take bold decisions, because I know I say whether
it shouldn't be that way. Say as a pilot, you know, when him say work home school for years because pilot school you call over, I think say 6 years. Yeah, so if 6 years and you are not able to identify, say then the crowd is not good for flying here, there, and you are able to move them just because of means you are involved with your own Ghana. I guess this one is international, is our own good, maybe. So this one there should be. Until the blame the Bema pilot now. Oh yeah, because you can't move your vehicle from your home and not doing that checkup before stepping on the road. So it must your mistake cannot be someone's damage. So you should say, "Oh man, yeah, checkup, or man, yeah, she and for plane one, so much you know." If they are saying say right now, if information came out say ABR, there was a this fault and this that fault, that means that they have to check that fault before flying. And I'm a so. And you know, say even if say bodium, distance is no a helicopter be at the signal in the movie, so you have to know where you are going. And you know, you can't say abodium to the other fault. God must. Maybe most say, "Come up as this accident and I can a target." Saying, "I the area John Jomani Mahama Bobunanka because a target to a target to those who died. No, they are someone's family and they are. Well, figure short, we can't say John Mahama target, or even if say the target's not happen to one, it happens to someone who is very, very important to the country. I may say, as a president, you are a target of other people. And no matter how the thing is, even one can say in your own family, someone hates you, someone's work. So that one they accept, but it shouldn't be say. Or no need to about so must say. Said Enra no asama esie de Osha ayayra ho because obi anim baby obewuada ena omuwu kwan omofa so wo de otimi hu so omu fan tete ye a enyam no omu hwere omu nkwa ti yesre nyame ma omu se nyame ma omu bibi papa e ma omu ntena but ye aye ka ekire no ye na si ye nsua bibi free about Uwuna or Muye. Na ebe adesuade bia ma ya yetiase a nyame nyantu yensan frey. Wo sha de pana ya catch yensian free sa wu nim. Mostly no one say accident CCC ya. Most of them no. Amanfo bebre ka ho asam. Na me no me ankasa me ma adwemu no kire me say nka aya ade bia abentu neni no ohwe ye kwan a ye nam so edie. Ebe boaye edi ntia wo kwan ya wo ho esisi aro ayade bi akwan ni ye na nka omude omukase nam so na omukọ a accident ne be sikura na nka ntimi mba ne se omunyina be wusa nka be bai bi abe nipa ba ko menu pi na omunyina nso nka ntimi mba ne se omunyina tika ba ko nka be ye den anko omunyina ti omukase mu na nka omukọ nti nka accident ne be sikura na nka ntimi nhwere omunyina asa but yesra bai ye kwen na nkasa no e ka ho bi ana oye kwen papa no kura ma ye nso mpokura na ya ye wofo mpokura no wo no aben na nkasa na kita ka papa wo de nam sa kwen no so nti oye kwen na won kan hu se kwen na nkasa ye no e bi wo no so e be boa no ankasa because ya ye ti wo no mosisi ana ka aben be kita wo de be nam sa road so no ye ntimi to sa ka so no ye nduru mra ye betima to sa ka so no nti wo no na kita ka papa wo de be nam sa kwen no so nti na chese mfaso ne biasa aka wono ankasa nti ya kwen ye sere so oye de wo hwe kwen ma ye because kwen na ye wo ho esisi ya de nyame anim ne nokura ni enye since kwen na enye ni nti na ama ministers na o man fa road a o mo fa asoro no sisi ya no mbetima kan se for me ma adwemu de e betimi ayem sa ba sisi ya no nyame de ni hihye de e wo bibia wo fa soro wo fa fomu wo wo ho no mo a wo benya because car from Kronya accident manipu and the planes who nam sro no mukura nya we mu the first time ya better so obi anya plane accident the AC but ye na akasa ne de edbesu an frem ne say ye ya kwan yi ibia nka kwan ye wo ho esisi an nka ya de bia say ibia train ko ho o hwe other countries na nka esi ka train ko ho a na nka wo train papa si won mo na nka wo route ne sa nka be nam so ko ho no mo a nka menji ndi se nka e bia kronko mo amfa plane kronko metuma fa train akọ Uti azie nti ya bi to say train kura ye ni bi even do kura de wo train we anu mo kura na minji ndi say ye adwuma kura bi nti no ma bebre ya fru no ma bebre nti abenhwe na nka e bia ye nsa betima kasa no ma ni nyina na ka be boa ye
na amanfo so ka say Yera John Dramani Mahama ne NDC abai ebeya spirituality huhu nsem obehemu pena because ka me akoye se wo baaye no enne eja to ha enne nipa ehye enne nipa anya accident iti awuwu na dosu e na pen so se bi no omo ya aju obi kasa na mene ne ya aju okwam bi so ba mene ne nya aju okwam bi so because sisia no asa aban a yeka ho asam sisia na eye mene wo ena ebeboa no na obetima ya jomama eye mene wo na ebeboa no na obetima ya jomama but ya mwana want me nya jomama sisia because do ye nyina de chi no wanya mfa wo wayema ya kasa na won including won ankasa so ka ho enti as a spiritual things a yeka ho asam sisia ibi obi wo ho kwan bi so obeboa e ma no ma bi akoyi a man ndwene da obeye den obenyantia because mpenufo bu baby say ibia o papa ya obeye ma obi na ma hwe boni a nipa ye tiao utimase e wo ikwadwun da nipa ye tiao say ibia nipa no wa anya ne yie nti ebe ma wo papa ye na obeye no wa agya na wa ankasa ne sa aboni na nipa ne ye no wo so asa konam sa akwa no so a nti medwunu say ibia ye Ghana fo na ankasa no ye ankasa timamfo no ye ka ho bi pa because ye de ade papa besia no mosisia na kwan ye say yamfa so ebe yusu sa ade no aye different things uba baby hu ekire say na government no ibia enne say ebeka say president ye wi train na ye kan wasam kwan ye kan wasam sisia no okobra nipa na obehu say ibia kwan de ade ense fata say obeye na woye ni nyina na chi na ye Ghana ska na ye say na de ye sa no ma ni nyina ye ankasa say ye mbo hu ban be ma no ma na ade aboa ye mbo hu ban enti aben kasa betena sa adwunu se normal ekura wo de me ekura na ye nhwe so yi tre asama ye kan wosisi no mo am charge ho no se so mo hwe tre no nyine na ade nyina no nipa no pokura na ye nya ni papa ntena ho no mo aben ya ade ne sen kura na e besa sai ennemre ye kan wasam sisi ya no ukọ hwe tre we ni sisi ya de me metini se wo mututu tre nkwan ni kura tondi aben ne ko tutu ana enti aye na do ton kura na mututu sa tre nkwan na do na ko gira so mututu ana ayo o ma mu yi o mo in charge o mo no ye mpenufo no o mo na ye sa no ma ni nyina enti enya ni papa aye den ye be haye aye den ya e be haye enti abenya bibi ma ya ankasa yan kan hu no say anya ya no ye ma yu because o mo amusa di achi ba no e wo ho enti ese ye mbo hu be mama no ma no e be tre e kwa anim e be ma da achi bi no obi so benya hu faso because sisi ya no baga na ha no ye bo Ghana din ni na ko ba bia no enam ye nana no muntia o enam ye nana no muntia enne ma sisi ya no ye akasa ye ti wono sisi ya me a me meti o sisi ya no mbeji Ghana din kura na enam ye nana no muntia ade papa o mo be ye to wono no anything na man dey say o meti say Ghana nti nko office nka ya me no su ba ya ye den di sisi ya no nko obi beti anka say ye Ghana fo obi nti anka nti suban papa de e wo ho enye say bi ni ho ba se de wi a ye de be ye adwuma na ye hawo Matimeda se so nye. Matimeda se pa. Mi pa cho Endra arekosem eto my Ghana say eye defense minister, environment minister, ene nkrofo nsia wo ka ho. A wo nyina cho na nam e won se do e fa accident a enra esi ye no mi bi sesa so enra hu videos ni bi no. Hu videos ni bi no ene ye ka ne say ensem ni bi no say na hu si ye o fine. Asem we enra mebusu bi animo. Unso asem na ba ye na ye nyina na aka ye won sa na mani aye kokko fitenu a ebo 5 o'clock na meti wo kwan wa Mr. Tisun sa kopem sa de achi ekese ye nyina omu no mo koba eno omu no mo solve your problem o Ghana iti awona ba na owo ya coming iti ye me yam ka sentiment so say eh nanka odampam kwapo no wu ye na ye fa no diko se ya anka ye na so wu ye we die anu ehwe enye me busu enye me bibian so no me so won se me ni aye kokko me so me di yaw up to now nso kwapo nka ma no ye iti owo we die ewurade nenim de enti e ba sa ye de ye ntumi ye kan kwapo enkosi aga gise nyame o ata so de on nenim papa on nenim boni iti mima abusuafo ni yakọ na nyame nyakopon hye mo din no ma mo din na sade we die me si me hu tam na mo di nipa sua wo botom se nipa 8 de aka no wo na fe ma yemre ama me hu se a adenti na ba sa oso ne nyina
ye da sida emma nyame. Okay, mommy. Na yɛwura John Dramani Mahama ka wɔbɛka ho bi yɛyɛ president nka ɔno mmom kra na nka ɔdi dwumadi ani mutintima ɛna oyi wɔn sɛ wɔn nkɔ sɛ bi wote sɛ yɛwura John Dramani Mahama ka wɔbɛka nka wɔbɛtena saa plane ni mu bi no a sɛ bi ankɔba ne saa no sɛ na ho si yɛ ne nyina yɛ nyame hyehyɛ nyakopɔn sɛ de besi bia yɛmfa ase dan ma no yɛnim de ɛka ntɔmama daade no enura a wentumi anka mo ho ankɔ ye ne nyina ye nyame hyehyɛ nti ye de enum de ye betumi aka ne nyina no sɛ ye da nyame ase anka nye saa anka man ye butu ka jo ma so ka ho a anka man ma butu anka dia ye ke sɛ omo no mo kro man mu omo no mo kɔ ba ye de sɛ yankɔ school nte no omo de omo ka no omo no makɔ school de omo ka no na ye tu ye di so nti no eyade a ye ya papapata ye da nyame ase sɛ Nyakopon so to me yi dwa ma free mu nti ni nyina no yemfa seda ma nyame actually no me hu video no it was very hectic. I thought like it's a big blow to the nation and honestly no nyani the courses are but I think say we know a lesson because I think say instead be say no it be happening I think 2003 or 2004 baby in this year, but honestly no it's a very very bad news. I hate it country no yeah na enra na kasa na nke wo se yira John Dramani Mahama ne wo mo na ekọ enti nka yira John Dramani Mahama di o machi dia nka enra nka o man ni edane butu ye se bi wote se yira John Dramani Mahama ne o man ko ama se bi asem ho mframa ni bi amo amfa ne ho se na ho se ye o mimi hu se bibia mu no Nyankopon ateki lead da because bibia nke o se e bia Mahama ne ko but due to one or two reasons Cynthia na Mahama anko no nti no sometimes who say maybe anya Mahama na osanka ekoto no but who knows we can't predict what might happen in the future nti no meka say bibia na Nyankopon se yeah okay now him say Ghana for bi so keka say eye NDC aban na Yewura John Dramani Mahama aban omo ba power omo hwe omo spirituality emu omo hwe mu den say mu aluso omo hwe mu den because kama akwa say accident na atore nchema AC no ya do so na omo ya me no omo nya adwe because I was watching some maybe I think was it Angel FM this morning no Angel TV host no they were saying say Tamana Akufo-Addo and people government war power no they were planning to buy the Ghana Air Force a new craft and like say improve equipment but raise the issue no boycott here do maybe it might happen say maybe more government no kind maybe the opposition no boycott here no man to it is like ya na at least this recent one happened na can be a parking na can use new ones the modern ones now but not mean say the thing they were using not mean say although and yeah all that modern I check account system no I was saying by now come change no it's not check it's not saying by now come to new one what I said during the NPP government but since I'm raising opposition class say oh there be they be say no it's like I'm to new one that this thing wouldn't happen yeah in fact me who video na kasa no in fact me real and I'm young kasa me jina crap me kasa crap no me nim pese ayi usuo me ya papa but bibia super happy no e da nyame ase but e da nyame ase no but se na ese hu se ade kese bi ase wo yachi then tell me kasa no se yen profona Mama yi omu se omu ko oho no fine but one thing say person me blame me say sa plane na omu di be ko no sa parachute man another then no engineers no anka eso mu hwe sa plane no say plane na is it strong that it can go that a little bit journey no mu say betimi akwa aba na but omu check ya na me timi hu and secondly omu see for the first time now
mama fast play no they call some voter regional BBB sam. Say massa fought to be or so I don't know how the fought is. But say hono na eso mu hwe no mu say ebia fought no e betimi a continue na continue. And I play to me no ma say play no a check. Say ye sample no more. Wow. Debia say ye can say ye demonstration. Soldier phone and police phone no mutimi demonstration. But here individual when they demonstration. But no mutimi demonstration. Why? Because when they do question them. Inti omudo mutimi inti hona government say na omu sisa nyama no mo. Police for no ye tita sisa cars mo new ones. And na soldier for no ye timi sample mo. And I timi some cars e ma police for they be every 2 years and every year ye sample cars e ma police for new ones. But soldier for no more order ye timi sample mo. It's not fun. But ni na say government in na on share sana mani mu na on mo sure say omo play on break call launch no a new one wa ma enye old one biom. For example one say nkofo a omo akonya accident we see no ama adekese happen anke ba say John Mahama na e trip we na ade we ka happy end aka ene yewu na say Ghana na adani ene be ma obinum be siri ebe yo mu de but nyame wo ho emba so sa when na ebe ba say bia say ye ba betu aba na John Mahama sambe win second time so be wo ni mu because nkrofo a mu gadi no ebe obeka say san nkrofo no mu ni hobby nti ontimi gina bi ba ye panacho say bibia beto yi na say tam no suna ye pese votuma na no san gina maye ba nyame so be ka ne ho but dem pese mi ka chen say ma unfair way say fear say way but mitibibi say omo say ni security e gadi no omo say ni security enye strong on hwe nkrofo bi wo mu a e no san nkrofo no em say they are omo so mu ye NDC but they are not NDC they are MPP but they do their same like NDC. Enti MPP NDC amanyoko ni mu a omo ban ye John Mahama omo nye NDC but omo ye MPP that's what I'm to say. Omo ye MPP but omo ye mu to say omo ye NDC but they are MPP but they use they remove themselves like they are NDC but they are not NDC. Sankrofo they are there omo no mu ye sa secret bibi but omo hu nti John Mahama me power cho me pese hu sa nkrofo na ye we na yi omo free ho na fa re hard to say na wankasa uyem aye fitano na fa sankrofo no omo yem fitano na fa share no mu say we this people they are NDC but as I'm talking me I'm a full NDC. I'm not MP, I'm not going back. I'm NDC. So I beg you, try to look all that area for us so that not be behind me standing my departure. Because I say now no musre or your mude say juju na share no. But we can say that, but at the same time we have to think back into your departure. Into yo, edi kan yenya bema ye ho yakọ na de be sere se onyankopon bo soro bo asase no onim de oye no de ote de oye so ase na yenya Ghana for ye de yakọ so ma abusuafo mfirima yenyina ye te asere no bichi na boye no ahodwiri a na no den kase e ma oman Ghana but ye kabia nhyem ene enim se sade be siri se mpanimfo no akwanto no mutu no nya omope no mo oman no epe oman no ho yi eje nta kwanto no mutu na akoba sei na wiase no onyam no boss ro boss ase no de ope na oye enti no ade we de anointing anohye eti ebesre so man Ghana yemfa mpaibo engu fom ensese onyam hu yemobo no mfa yemfonso enchen ebeye din beye ya se bi obekra se efrifie beton frigi nyam mfa mfonso mbo ne ncheme se wo ba okwaba nyame adum abusia hwe so de bedu asumdie but ankoba ni say ya ya asefim so man na ya boni bi a onyakopon fo man ne boni ene yemfonso enche if say medical kra ewe ni ma esisi wo hwe na nsen asorfo bi tu kwan na nkola a ye bo mu si wo no akola wati so bobra ye nim de nyame de adu anim wo de beboa oman no sei bi kra mpo akra ne ba ku di yi a o damfo betimi aboa na damfo no so tuatime di yi ni nyina no ya hwere san kola yi ye nim de oman Ghana aye bi se wo hwe Bible ma edu ba bi no
nimpa bi aye bone ma Yakopon aso twen ebom so na se leader na se bia bibi sa no na se bibi koso na se o man no enfo so na ye dia nyame fa enfo so ene e bone enchen na se de nim e kono de ano odin enti no bi chen de ano odin but se nyame se onka o man ho no mo aye na won say na Yewura John Dramani Mahama onu titiru pa na nkananka wo so kopia punto na se e wo boase but na onu so wo other programs a wo ye wo ha sei ama went me ankwa ni otu na nam sini for say wo monko no monko si na ne asase mwe sie aso wo ti say Yewura John Dramani Mahama ka ho a wanya ndi o machi ni o manko no say na ho esiye wo na say na esisi fa asem no yo yerika aseda kese na do Nyankopon se sabisafrache nyame enam adom so na wayi omampani onipa nyame na mayen so na manano na bibisa ankoba ase wo ho na wagya wani na wagya ana wona efrimu a ebe asefrem enti no nyame na me de enye se bibisa aseda kese do Nyankopon omo frimu ne nkrofo ade hye na enso se papa no saa de na nkoto no a nyame yi na frimu no ede aseda kese ema nyame so nyame na hu ni mobo aye na don na doye ayi na film aso nyame anu nyam enche bi abeti ye nipa be 15 yewu obeti kan konhia 9 ni yewu ede na ato ye enti o se aban ma ye nipre na asofofo wo man ni mu a o mun kan nokre no ye ma nokre daddy na de to Ghana na enye e ba lock enye nti also on man pani me boy ye bompaye e ma on man sima eno ano no okay na daddy e man for so we ka say kame akoye say Yewura John Dramani Mahama ne NDC aban wo mo nhye omo spirituality hu mu nsem no mo nhye mu kinapa e ho de ye aban na obaye ne ye ntimi kan ho asem na mmom enu nti nam se o ma man ne ye mompaye e say e serious obeti na eja hyewa obeti na wo yawu obeti na esi haishe obeti na haishe de atwa to okra de enipa na akohye esi rosen enti no se bompaye na ma oman no enu na me de metimi aka menya akora manyini me ye pani enti ye hu bi kura wo wiase da enti o se oman no Ghana no aban no osinipini bompaye ma oman no if say we 8 months new you nim dey watch re it you say bompaye tapa beti and manjendi kra sare ho sem se etimi ato Ghana man na me de ni nyina ni mu se me no mi dia betete ya kaka ne se yempani mfo no se helicopter na no mode kodi djuma no senko mu siesie ya na senka problem bi ani ko anka enkofa sa oye ne emba enti mi hu ne se Ghana ha fear the politics eko hu enti die sie be yesuade kese ama ye nyina se bibini na se wose ye na bo o man na ye ni politics enfri nchen na enkoso ma o man ni nyina me dey to be frank and honest abomi kusana meru akopopopopopop if you say yemi kunu say yemi wofa say yemi papa kami nhudi akameye ebi a onu kra de kuta busua no ene ne we free ejayara hosempa na Yewura John Dramani Mahama ye Ghana president na ya de say always odi achiri na okobi na eye programs a o ye no kra ha se na amadenti na okobi o ti sa asem no say Yewura John Dramani Mahama enti me ndi eche masa asem re hu from ambo no say bi say na osiji asem no fire oh me ni mi hu ni say nyame no owo mre ni time a wa hihya ma obi se nyame no wa hihya say your president enkobi na sa de na happen na anka obeko nimre ne nso nimre beso nti nyame over time nimre no matter how say we nyame amakwan anka nsi ti no matter how nyame wo ekwan obi abefa so ayede e dey free e wi asi ti mi hu ni say nimre ne nso okay na Ghana for bi so keka say be ya Yewura John Dramani Mahama ne NDC aban wo mo enhye eye honhomu afa no mo nhye mu kena honhomu nsem no mo ma emu nyeten na e ka me akoye say Yewura John Dramani Mahama ba de be chi na ja to ha
ade beche yesi accident na anu ya nkwala mako 15 omu nyina atona na mo wonse do enti e kamia ko se oyende no e ya do so we Jonjo Man Mahama penso enti honhom na o hyemu kane sa asem no ndo omo ya ade oh ya no kwepa pise no yeti honhom wiase enti wiase aye we so wanji bibi andi a o so ji bibi di aya no kre ye kwa ye bench na honhom atwa ye ho ahia enti aye no kre se Ghana ha de nyampai bopa isele ma ekoso ani enyai nyampai bopa nti onyere no ho na won hyemu kena mpai bo no won hyemu kena yie pa fa eye brain crusher esi endra no wote ye se na ho se ye Actually, my Ghana need I felt very bad because me mema mudi edi mo hwe busuan. Firstly, mema busuan for nya yako. So mo shedi. Them free mu a ya the person na free because man he is the winner, the breadwinner of the house. What you say? It's say no like I felt very bad. Because in pay for say I don't want feel man musa na ya lusu ya the person pa. What you say? Na yesi here Jonjo Man Mahama ka ho ono kra na kananka wo se odi akiri kese ama mu kopie mu odwumade na se ba na o other programs o ha se ena ma wotu na namusini for se wo mo enko mfama no se bi wote se here Jonjo Man Mahama ka ho a wani akiri bi ama sa we ho se mi ya anto no sen na ho se ye miti sa no mama jimu ye mi bisi basadi because it's like something being planned. Because as a president or baby, all of a sudden was sign I didn't crash it dear. Very some way. What you say? It's Uti and then I say like I say something so count as of free one. The man paying a free is like maybe I share. So no Nankadia. On free man and Yakupo and Manabanisana was sign. What you say? And Sana need the Majum the Sana me fan. What you say? Okay. Now Ebimo so say kamia kwa ese target ankasa na komode hwehwe Yewura Jonjo Man Mahama na omanya no woni sango for the age oh me from onyaja from my plane crash and from onyaja because okay crash number ankasa sense we nyina head emba but it end me from onyaja me that's a friend me Steven Vivo aka Bobo oh me da wan sen na mama akonya we anya manage minimse atorenchem kese atu Ghana masanfa ne se me papa ebe me ya ana me brothers ni omu bia ebe me ya defense na de na to no by di nyame pe no ye de mekanse mema Ghana demifredue ene na busuafo ene ne yere ene ne mma ya akọ na me am so mama me hu ya akọ because me NDC ni meninje anya menije ba untumi mbremu nyankopon anka wo mnim se omukọ na bibi se sia minji ndi se omu beko nyame wo mbremu odasani bia nti dia mesre ni se nyame ma omukra baby pantana to the time ma ne maye to sumienu no bebe biom enji Ghana attention we dey asi enya de bi nsi da ye man penny president Mills kra wenwie ne man penny die ofri mu ni nyina ye dia menyame enti nyame na nim ne oye eya oye ma ne ma minchimi ma comments bia we mi fa nye politics me hu bi ni mu o madwene enye djuma na o mu sofon si o mani ma na o kasa champion for e kasa by heart no me pesa line no we obi eni wa na ni beche eye o papa nke be ye wo de every nya wo de but yemfasi da man Nyankopon the Bible say ade nyina mu no yemfasi da man no o se ngafo ne kan na sem bibia wo ne mre ne mre na aso se banza anti do ya I say atorenchem ya to Ghana bebre ye legend bako Daddy Lumba say ne onka tes phone bi ni nyina ye nyamemre anti minni hawo bebre wo ho once o ka se ni nyina ye nyamemre say ebi mo so ke ka se ka me kwa se NDC aban ni Yewura Jonjo Man Mahama aban ba ye ne de ene atorenchem pa ACC na no ya ehwe Kumasi to Accra kwan so nkoda mako 15 wo mo nyina accident kana na mo nyina to number 1 say ko fo bi edo ho so brebo NDC abai so oni omo eyaju aya na eno bi wo ho a wan nwene hu mienu a
ana wunni nimdia obaya ade se ododorentwe saa na tie Ekufuado ana se Mahama onu no kopia ka no se ka no nkopim gola no engola no munka hu se no mufi asori nhimdie na asi ade na asi die nyame pese nyame nku otasfo ye kwa enti nyankopon omrema da se ni bia that time no nkola no enya adwensakra omanya omukra benya baby partner e paradise e saneti wo bible mo ye manual ni bible bebefo manual ni Quran eno ne ye de nam ntimi ho eya BBC sa untimi mbremu nyankopon ntimi ha me na odwodwrentwe bi gina baabi e kan sam se obi adwen ni tirimu a me ha enye me wonwa ono so kan bible se ebra na nyankopon gobu aba no owio no enchechere fifiri mu na my phone kan se muntutu o kan se da bi omunyai etwabele no du a obi ni die wo enti judgment day no du anya me na nim ne ye no obejeje minimum you no de ye kan yeke enti me sa no ma no minjeje Ghana for de minima dia obeya Ghana yen kan wasem opa ntwa o tekrema no amadipa Ekufuado was musi Ekufuado nya manu nkoye no man koye do fine o man peni we sa bas ntisi ahwa na mpese on bediso enti odo me de kakra me kan say Adepa TV Mejina Union we name aha National Cargo Union me na be station master Mejina name akase ayeye nka nyankopon ene ne wono pe ene oye ye ntumi ndan no da ye no obetime blame na eke mu nti ase am go blame nyankopon ntumi blame lawyer peni owo Ghana am go blame na o ma nyankopon kokot no mu mbu antie no ye nchini ntuma enti eno we bi wo ha me nsoso me da se so ne de check Miss Midas be very Mr. Mankwa me wo fase wo se ni sika ba ne de awie ni project no eso de bia me wo fase ka ma ne wo problem enemremu na monte tap send nka no so ne de tap send ye easy fast and secured way ubetimi asend sika free amanone aba Ghana bank account and as a mobile money account untia transfer fee bia sa awo be ne say chire se won ko App Store na Play Store on download the tap send app no or download ya ebebu sanso promo code o ma de pet TV shim obenya €5 £5 and answer $10 on his first transfer ene me kwa friend aka akire tabi minyanwie esanse tap send at the good news aba tap send the gene customers wonti or the tap send wallet aba no be ne say so your customer wo UK sesia ubetimi akọ tap send app no no create wallet wo so enti se rate ne kosora now the sika kogu wallet no anase mpo obetimi atosusu nkakra enti abre sema opeso send sika ba Ghana no anse wa send sika na ba Ghana anase oba o my Ghana mu a watimi ayusu sika e wo wallet no tie eni set say yusu momo Ghana hayru sa pepepe se si tap send atre na shem kopiem wo United Arab Emirates Netherlands and Austria tap send na papa no